Ovaj program omogućuje vam Bosch, tehnologija za život. TV Automagazin. Evo što vas očekuje u današnjoj emisiji. U današnjoj emisiji pogledajte: vozimo Škodu Kamiq u Monte Carlo izdanju, poželjan mali crossover u odličnom pakiranju. Subaru nas vodi u Italiju, Uncharted pokazuje sve svoje vrline na prezentaciji u okolici Milana. Vozimo jedan od najočekivanijih SUV-ova danas, stigao je J-Coupe i stvarno je za 5. Kako oprati automobil na suho? Na suho ima odgovor. BMW ponovno oduševljava. M-koncept Neue klase ugledao svjetlo dana na 24 sata Le Mana. Samo u TV Automagazinu. Dobrodošli u TV Automagazin. Počinjemo s Monte Carlom. Monte Carlo, da, uvijek u ovo doba godine, u svako doba godine je Monte Carlo zanimljiv, a kad dođeš u Monte Carlo sa Monte Carlom, onda si stvarno faca. Nemoj zezat. Škoda Kamiq Monte Carlo. Čekaj, išao si u Monte Carlo s Monte? Jesam, da. Sjeo sam u Monte Carlo. Aha, dobro. Da. Dobro, daj crveni Monte Carlo, kakve druge boje, Škoda Kamiq u prekrasnoj opremi Monte Carlo i po meni to je najbolji Kamiq. Aha, Da, pa dobro. rekao bih. Tražen, ljudi ga vole, a Andrija testira. Škoda ima dugu povijest sa utrkama u Monte Carlu i zato ona neke svoje modele naziva upravo tako Monte Carlo. Monte Carlo je nekakva oprema da se osjećate da vozite krasno jedan automobil koji se sportski ponaša, pa je tako i Kamiq dobio svoju Monte Carlo verziju. Benzinac u crvenoj boji kako Monte Carlo i zaslužuje. Škoda u zadnje vrijeme postiže vrhunske rezultate u reli utrkama i vraća se na staze stare slave. Kamiq je od lansiranja bio poželjan automobil kojeg tržište voli. Ovaj znak Monte Carlo sa ovom šahovnicom, sa kockicama na zastavi, odmah znate da je to prava sportska izvedba. Kada mašate s tom zastavom, znate da ste prvi prošli kroz cilj. Crni retrovizori, stakleni krov, naravno LED tehnologija, napred ova usna, cijela ta silueta je više kompaktna nego SUV crossoverovska i straga naravno ovdje taj difuzor i cijeli automobil izgleda sportski. Atraktivna velvet crvena metalik još naglašava taj Monte Carlo izgled. Sportski auto mora imati sportski motor, a ovaj ima 1,5 litreni turbo benzinski motor, TSI, naravno Volkswagenov motor, svi ga jako dobro znamo da je dobar i pouzdan, a ovaj ima 150 konja, 110 kW, odlično je uparen sa 7-brzinskim DSG-om, jako dobro su ga namjestili upravo za ovaj model, tako da možete iskusiti baš onu pravu vožnju, jako dobro reagira, ima i ove papučice za mijenjanje, baš za Monte Carlo. TSI u Volkswagen koncernu ima posebno značenje, pogotovo kada je u kombinaciji s DSG mjenjačem. 150 konja nije neka super sportska snaga, ali performanse su više nego zadovoljavajuće za ovakav model. 8,3 sekunde do 100 i čak 213 km/h maksimalne brzine. Iako se vodi pod SUV ili crossover ili kako već to je, osjećaj je niskog sjedenja, baš kao da vozim kompakt. Ono što je posebno na ovom modelu je Monte Carlo. Monte Carlo značka ima te crvene detalje koje mu daju taj sportski štik. Trokraki volan, dole odrezan. Volio bi da je mrvicu manji. Iza su papučice za prenijanje brzina i dođem pred zavoj, 2 niže i okrenemo ovako, baš držim s 2 ruke volan. I dobro drži to u zavoju, fino potegne iz zavoja, a da bi još bolje išlo, onda tu dođem i stisnem mod sport. I u sportu odmah baci u sportski mod mjenjača, odmah duže vuče. Međutim, ono što je zanimljivo nije da sad ste vi u sportu pa uvijek drži vuče do 6000 pa ne. Nego ovisno koliko stisnete gas, evo sad recimo na 2000 oktaja, stisnem
sa gasom mogu u nižu. Kad sam stisnuo gas do kraja, onda on vuče. Evo, preko 5, još nije promijenio, što je jako dobro, evo, pogotovo tu po zavojima, baš se osjećam ono kao da vozim Rally Monte Carlo, baš on, evo, 6200 i još uvijek nije promijenio brzinu, dakle, sportski tip mjenjača u ovome je jako dobro prilagođen upravo tom Monte Carlo doživljaju. Ako baš hoćete, možete mijenjati ručno iza sa ovim papučicama. Sjenilo se na krovu staklenog motora, pa onda gledate sve iznad sebe. Stvarno pravi doživljaj Monte Carlo, Azurne obale. Sve u svemu, komforan je auto, ima prostora, čak i straga, iako je ovo mali automobil, ali nudi puno. Naravno sa svim onim Škodinim Simply Clever rješenjima. Stisnete gas i idete u Monte Carlo. Škoda iznenađuje kvalitetom materijala i izrade, a pogotovo u ovakvom izdanju. Škoda Kamiq u osnovnoj verziji stoji oko 20.000 eura, međutim ne možete u Monte Carlo sa jeftinim automobilom, pa tako ovaj Monte Carlo s ovim jačim motorom, većom kubikažom košta oko 37, upravo ovaj model košta 37.000 eura. Ja mislim da bi još mogao dodati, pa da zaokružim na 40, recimo još tu Matrix svjetla, nešto još dodatno. Da baš ono kad neko vidi ovaj auto kaže gle, ovo je trkača Škoda. I trkača Škoda je baš lijepo ovako istaknuta, ima prostora, dobro se vozi, uživate u njoj, dakle ovo je po meni najbolji Kamiq koji su napravili. Sad iz Monte Carla idemo... nije, u okolicu Milana ide. Da, znaš da tamo u okolici Milana ima puno tih testnih poligona za automobile, piste, sve živo, da, tamo je sve se tamo događa. Ali zašto? Zato što je Subaru. Da, svejedno vidit ćemo u prilogu kako je kolega snimio od ovih glavnih inženjera što su rekli o njemu. Išli smo vidjeti novi model. Novi model zove se Uncharted i potpuno je električni, ali je i potpuni Subaru. Malpensa, okolica Milana u Italiji, mjesto je gdje Subaru predstavlja svoj novi električni model, Uncharted. Subaru je uvijek bio mamac za zaljubljenike u tehnologiju i performanse, pogotovo one u rally utrkama. Ovo je potpuno električni model koji nastoji zadržati upravo te Subaru gene. What outstanding opportunity today here close to Malpensa in this crossodromo. Imamo priliku ovdje u okolici Malpense na poligonu za off-road, za motocikle i automobile probati najbolji scenario za novi Uncharted u obje verzije s pogonom na sve kotače, ali i s prednjim pogonom. Ovaj automobil možemo smatrati kao 3 automobila u jednom. Zašto? Prvi put u Subaru imamo razne snage, razne baterije, razne sustave. Subaru razvija svoje modele u alijansi s Toyotom. Uncharted je model koji je nastao u suradnji sa Toyotom. Proizvodi se u istoj tvornici, no Subaru Uncharted apsolutno je svoj model. Ta alijansa važna je za obje marke. Yeah, definition of an alliance product means that both of those outstanding car manufacturers have put on. Definicija te alijanse je da su obje marke na stol stavile svoja najbolja znanja i konstrukcije, kao što je stražnja Toyotina osovina, ali i iskustvo Subarua u sigurnosti i pogonu na sve kotače. I to je smisao te alijanse. No to ne znači da su ti automobili isti. Na kraju konačne postavke i podešenja se rade u skladu s tradicijom i povijesti brendova. Kod nas je Uncharted podešen po pitanju objesa, ležanja i upravljivosti za potpuni užitak vožnje. To je naša povijest, naša jezgra vrijednosti dosadašnjih modela i to prenosimo i na električne modele. Imamo dugu povijest pogona na sve kotače. Davne 1972. počeli smo raditi pogon na sve kotače, naravno na modelima s motorima s unutarnjim sagorijevanjem.
Imamo 55 godina znanja i upravo zato smatramo pogon na sve kotače idealnim za one koji se žele kretati ekološki, ali bez gubitka performansi pogona na sve kotače. Imamo 2 motora, po jedan na svakoj osovini i ukupnu snagu od 343 konja. To znači da je ovo automobil vrhunskih performansi. Naša ikona STI imala je 300 konja, pa ovaj model možda nije kao STI, ali je jako blizu. Ubrzanje do 100 iznosi samo 5 sekundi. Zato možemo ovaj model smatrati jako dobrim performans modelom. Doseg iznosi 495 km, pa je ovo stvarno dobra ponuda. The historical DNA from Subaru is in this car. We are confident that Povijesni geni Subarua su u ovom modelu. Uvjereni smo da možemo zadovoljiti naše dosadašnje lojalne kupce. Siguran, zabavan, čvrst i snažan. Vrijednosti su dosadašnjih modela, a isto donosi i ovaj model. Nije to stvar tehnologije, već su vrijednosti iste. I zato se obraćamo našim lojalnim kupcima, a model s prednjim pogonom zadovoljit će i flotne kupce. Ovaj automobil će sigurno uspjeti. Ovaj automobil donosi Subaruov legendarni pogon koji na pritisak jednog gumba omogućuje običnom vozaču da savlada i najzahtjevnije terene i pretvara ga u profesionalca. A normal driver can be a professional driver. Subaru u Hrvatskoj gradi mrežu i isporučuje modele svim vjernim kupcima. U Hrvatskoj trenutno imamo 3 prodajna servisna centra, a novi Subaru Uncharted dolazi u naše salone u nadolazećim tjednima, unutar 2-3 tjedna. Početna cijena automobila je 40.900 eura, ali za naše najbrže kupce imamo promotivnu akciju od čak 5.000 eura, pa bi za najbrže ta cijena iznosila 35.900 eura. Naravno da je važna i garancija. Jamstvo na ovom automobilu je jednako kao za sve Subaru automobile, odnosno ono iznosi 8 godina bez ograničenja kilometraže od bampera do bampera, odnosno od početka do kraja. Ovakva ponuda je hvale vrijedna s obzirom što Uncharted donosi. Uncharted uskoro dolazi i u hrvatske salone. Sa svojom cijenom od 35.900 eura bit će vrlo zanimljiv konkurent u ovoj klasi. Kraj prvog dijela TV Automagazina. Evo što slijedi u nastavku. U nastavku emisije pogledajte J-Coupe, suho pranje i BMW M koncept nove klase. Drugi dio TV Automagazina, jedan automobil, jedan automobil za 5 koji smo dugo čekali jer je došao onaj za 7 prije toga. Aha, pa dobro, 7. Jedna marka, u stvari to su 2 marke, Omoda i J-Ku, izuzetno popularne kod nas zbog svoje cijene, opreme, kvalitete i svega onoga i dugog jamstva i svega, odnosno duge tvorničke garancije. I tu su naravno ti... Skoro te zgazio. Da, nije. Mi na sigurnom. U svakom slučaju, vozimo J-Ku 5, manji J-Ku, vozili smo 7, evo ga, došao je petica je došla na naše tržište. I ono što je super u svim tim J-Ku je modama je super hibrid i sve ono ostalo što si nabrojao, ali baš su ono pogodili sa svime. Za 5. Novi automobilski brendovi, prvenstveno namijenjeni europskom tržištu, a dolaze iz Kine, Omoda i J-Ku. Dakle, 2 brenda, potpuno nova za europsko tržište, dio Chery grupacije. Vozili smo J-Ku 7, ovo je J-Ku 5, samo punjivi hibrid, dakle, hibridni sustav koji nema mogućnost vanjskog punjenja. Ovoga puta, evo ga, ljepotan je došao da ga isprobamo. J-Ku 5 je najmanji model u ponudi ovog kineskog brenda, namijenjenog novoj eliti koja traži automobil terenskog izgleda i možebitne terenske namjene. Dizajnerski strašno podsjeća na Range Rovera, sporta, onu prijašnju generaciju, s obzirom da ima ove izbačene kvake. Dominantan u ovoj zelenoj boji sa crnim krovom, panoramom. J-Ku je odlučio da dizajnom podsjeća na elitne brendove i upravo taj elitni status opravdava svojom opremom, dizajnom i kvalitetom izrade,
ali i pogonom. Evo za početak jedna krasna stvar, otvaranje na 2 klika, kao na BMW-u. Super hibridni sklop koji omogućava kada napunite puni tank 850 do 900 km dosega, što je fenomenalno. Nije neka najveća baterija, ali jako pametno radi, oko 1,8 kWh i u svakom slučaju dovoljno konja, više nego dovoljno konja za štedljivu vožnju. Superhibrid ili SHS službeno se sastoji od 1,5 litrenog TGDI motora koji razvija 143 konja i elektromotora koji vršno razvija 150 kW. Ukupna snaga sustava je 224 konja, što je identično superhibridnom pogonu u Omodi 5. Ovo je košara za pse. I još tu imate i posudu za vodu za vašeg psa i evo ga, to stane u prtljažni prostor bez greši. Bočna silueta pokazuje da je taj prtljažnik veći nego kod Omode. Praktičnost Jaycu 5 naglašena i prtljažnikom od 410 litara, proširivo do 1180 litara. Kad sjednete u Jaycu-a ne možete krenuti dok ne zakopčate sigurnosni pojas. Koža unutra, panorama, mali ekran ispred vas, dvokraki volan, komande na volanu su tu. Ovdje su sve postavke automobila, dođete na ove auto, evo brze postavke. Volim se voziti, gledati tu novu energiju, kako se puni baterija, evo sad je na 56%. Čak mi je u vožnji bolji nego što je Jaycu 7. Nekaki čvršći, ima bolji osjećaj na volanu i u samoj vožnji. Svi materijali su vrhunski napravljeni. Ovdje središnja konzola, ispod ima veliki prostor za staviti stvari. Znate, kad se kaže full oprema, ok, možda ovaj auto nema full opremu, fali mu masaža. Ali ima hlađena sjedala, dakle grijana, hlađena i sve ostalo, uopće ne govorimo o tome da ima centralnu bravu, da je automatik, da ima prozore na struju. I vozim se fino, bez greške, hladi mi sjedalo, prekrasno uživanje, auto je baš onak napet kako treba biti. Jaycu svojom opremom opravdava cijenu, a kad smo kod cijene, Move On Mobility Solution je rješenje za sve one koji se boje gubitka vrijednosti, jer plaćate korištenje vozila. Jaycu 5 SHS, dakle super hibrid, top paket opreme Elite, pa još na njega doplaćeno ono sve. Ovo je najskuplja verzija koju možete vidjeti od Jaycu 5, crni krov sa panoramom i svu onu tehnologiju koju on donosi, dakle ulazak, on se sam otključava, on se sam pokreće, sjednete, on sve prepoznaje, hlađena sjedala, puno snage, niska potrošnja, ispod 5 litara možete držati ovaj automobil potrošnje u kombiniranoj vožnji. Dakle, to sve kad zbrojimo i da je ovo najskuplja verzija, ona košta malo preko 29.000 eura. Usporedite što dobivate od nekih drugih globalnih proizvođača za 29.490 eura i onda ćete vidjeti da je ovo stvarno best buy. Mnogi kažu je, to su sad dali nisku cijenu kad su došli na tržište, pa onda sad je i prilika da i vi reagirate. Duga garancija, dakle garancija koja nadmašuje europske proizvođače. I zašto je to tako? Zato što oni to mogu. Move On Mobility Solutions, jedno od rješenja financiranja korištenja vašeg vozila bez ikakvih problema dodatnih oko toga gdje ćete, što ćete s autom nakon otplate. Kad ćeš gume menjati, kad ćeš svi vi koji koristite službene automobile, pogledajte, vidite što se sve nudi, a Move On naravno pokriva i Omodu i Jaycu, pa tako i ovaj Jaycu 5. Ono što mi je najzanimljivije, kad mi se puni moj MG, dobivam višak vremena. Jesi ti to primijetio? Pa nekako ne znaš baš, iako se jako brzo napuni, da. Što je čudo jer se onda stvarno nemaš kud otići, recimo odeš u dućan i izgubiš se, zove. Da, ne stigneš na recept. Ne stigneš ništa, da. Ali ono što stigneš, kad gledaš okolo auta... Ja ga volim malo dotjerati. Malo. I upravo zato sam otkrio suho pranje automobila ili bilo kojeg drugog vozila. Punjenjem električnih automobila, ma koliko brzi punjači bili, a kelo su stvarno
premium punjači imaju mrežu po cijeloj Hrvatskoj. Dobili ste višak vremena. Taj višak vremena često provodite u šopingu jer su punjači često kod shopping centara, ali ono što je još zanimljivije, eto vam prilike da svoj automobil održavate čistim. Svi volimo čiste automobile, a često nemamo vremena za pranje u praonama. Zato je tu suho pranje, odnosno pranje bez vode, korištenjem posebnih koncentrata tekućina. Kako se pere auto ako nema vode, onda se pere na suho. Moj prijatelj Branimir mi je rekao: Frende, kak ti pereš svoj auto? Jel si ga probao na suho? Evo ga, gledaj sad kak se s tim radi. Advanced Ultra Nano, s tim pošpricam. Evo ga. To je to što sam pošpricao, ne treba ništa više. Uzmem mikrofibru, s time lagano rasporedim. Evo ga, možemo i tu malo, ovaj donji dio i ovu. I pustimo. I onda uzmem ovu mikrofibru da to istrljam. Evo ga, i to je sad glatko, čisto i hidrofobno. I to je stvarno čas posla dok čekate da vam se auto napuni. Ove tekućine za pranje sadrže i nanočestice kojima pokrivaju sitne ogrebotine i poliraju površinu, te vraćaju laku sjaj i prvobitno stanje. Na suho.si kod vam je Branimir i imate dodatni popust jer smo ga tak zvali i on je rekao: Frende, za tebe i za tvoje gledatelje sve. Kraj drugog dijela TV Automagazin. Evo što slijedi na samome kraju. Do kraja emisije pogledajte BMW M koncept nove klase. Kraj današnje emisije ponovno je rezerviran kao i prošli tjedan za BMW. Andrija, tvoja marka, i evo dolazi model koji tebe jako zanima i privlači. Ne zbog toga što je M, nego zbog toga što je to naznaka nove klase, nove serije 3. Nove klase, trojka u M verziji, 4 elektromotora i još puno drugih stvari, ali evo vam priču o M konceptu nove klase. BMW je na legendarnoj utrci 24 sata Le Mana predstavio M koncept nove klase, jasno najavu budućnosti M modela u potpuno električnoj eri. Koncept zadržava sve ključne elemente M identiteta, široke lukove kotača, snažna ramena i agresivan stav. Dizajn nije samo estetski, svaki detalj ima funkciju, posebno u optimizaciji aerodinamike i hlađenja električnog pogona. Prednjim dijelom dominira novi svjetlosni potpis M Yellow Lights, inspiriran GT utrkama i trkačim prototipovima, dok spoj svjetala i maske stvara jedinstvenu vizualnu cjelinu. Stražnji kraj donosi izražen spoiler i difuzor koji povećavaju potisak i stabilnost pri velikim brzinama. Posebnu pažnju privlače i inovativni materijali. Prirodni kompoziti koriste se na ključnim dijelovima karoserije i u interijeru, čime BMW spaja performanse i održivost. Unutrašnjost je u potpunosti orijentirana na vozača. 4 školjkasta sjedala, M detalji u prepoznatljivim bojama i minimalistički kokpit stvaraju dojam modernog trkačeg automobila za cestu. Tehnološki, riječ je o velikom iskoraku. Novi M e-Drive sustav koristi 4 elektromotora i napredno upravljanje koje u realnom vremenu raspoređuje snagu na svaki kotač, osiguravajući maksimalnu trakciju i preciznost. Uz 800-voltnu arhitekturu i bateriju kapaciteta veću od 100 kWh, BMW najavljuje kombinaciju vrhunskih performansi, brzog punjenja i velikog dosega. M koncept nove klase tako jasno pokazuje smjer razvoja. Električan, tehnološki napredan i prije svega vjeran M filozofiji. Rođen na stazi, stvoren za cestu. I došli smo do kraja današnjeg TV Automagazina. Gledajte nas na televizijama, na našim standardnim kanalima i programima, mahnite u prometu, društvene mreže, čitajte Muški HR i tamo ima dosta automobilističkih tema i svih ostalih muških i vidimo se. Bog. Ovaj program omogućio vam je Bosch, tehnologija za život.